Yastawangarinña, Kairuraikuna, Huancayarispa, Catipanchi, Kilumanqui, Tiyepi. Saludos cordiales a quienes nos miran a través de la transmisión en vivo de Radio Lumán. En esta mañana de domingo, pues iniciamos con las actividades programadas para este día. Y como es justamente, habíamos mencionado también en días anteriores, primero estaremos con el concurso intergeneracional de Quichua y Saberes Ancestrales. Posterior estaremos con el juego de las tortas. Así que decirles que bienvenidos y bienvenidos. Vengan a disfrutar este día con su familia, con sus amigos, con sus hijos. Llamo panguichek meshikuna, kay pachakunapi, mi kallaripanchik ashtawangarin, kay sumak rikuykunata rikuchishpa. Kuna tigre pasunchi y ahora kuchata rikungapa. Kunanga ñukanchipura rikuripashunchi chimbapura nachu. Ñukanchipura rikurishpa, ñabiguta rikurishpa, shunguguta rikurishpa, ñukanchipura huyaripashunchi. Huyayay nishpa, imamandata huyayay nipanchi. Huyayay nishpa ka kikinda mi huyahupani nishpa mi nina hupanchi. Kikinda huyashpaka ñukallata mi huyarihupani, ñukapash mi randi huyarihupani nishpa mi rimana hupanchi. Ñukanchika shina mi rimarishpa kausana hupashkanchi waranga watakuna. Chaymantami mushu pachakunapi ñayuyaykuna kutin muyumunahun. Kutin ña rikcharikuinda ña rimana hupanchi. Kichwa shimita huyangapak shayarina hupanchi ima kashpaka sapiyarishpa shayarina hupanchi. Wawakuna chay shimiwan piñachun, chay shimiwan wacharichun ima kashpaka kikin kuicha warmigukuna wawakuta tarishpaka payukunamanga wawakunamanga biksa ukupi kaqllapita mi rimarina kapanchi nishpa kandaka kichwa shimiguta mi rimasha kanwanga kichwa gupi mi rimahupani kanga kichwa shimiguta huyana mi kangi kanga kichwa shimiguami viñapangi nishpa mi biksa pi kaqllapita rimana kapanchi paykunaka uyana humi biksa ukupi kashpa uyana humi uyashpaka ña payka yuyahungami shina kashpaka ñukaka kichwa marikani, kichwa wawa marikani, kichwa shimita huyana marikani nishpa ña payka ña wacharishpa viñarishpa katinga. Chashnami ñukanchipa kichwa shimiutaka tarpushpa katina kapanchi nachu. Shina kashpaka gulpigu rikuripashunchik muyundigu shina huyayay nishpa rikuripashunchi ñabigupura ñukanchi ñabiwanka huyay ñabiguan rikushpaka ninandami ñukanchika huyapanchi shinallata ñukanchipa shunguwan rimashpaka ñukanchika maypi kawsahupipash karu llaqtapi kawsahupipash mi ñukanchipa shunguwan huyashpaka chayachinchi nachu uyashkankichik kikinkunaka taytakuna mamakunaka ñuka risashpaka paktachinillami ñuka risashpaka chayachinillami nishpa riman paykunaka chayka ñukanchipa huyayka risay marika
no necesariamente cristiano, pues rizana kanakanchika. Ñukanchipa shimipi, quichua shimipi, huyashpa, rimashpaka, chaymari rizo kan. Chayka, shinamari huyarina kapanchi, karu llaqtakunapi kawsanaq huypishmi shina huyashpaka, chayachipashunchami mamakuna taytakuna. Shina kawsapashunchi, huyayay nishpa kikinkunaman karapani, huyayay nishpa. Kuti ñukanchipura huyarishpa kawsanqapaqa kutin yanandin nishpami rimapanchik. Yanandinqa kikinpa alikawsay ñukapa alikawsaypash kachun. Ñukapa huyay kikinpa huyaypash kachun nishpami yanandin nishpa rimaripanchik, huyaripanchik. Yupaychani mamakuna taytakuna shina huyaylla punllakuta charipashunchinachu. Arriba sirami katispa kagripanchi astawan nya kay misarikunata nya ruaspa katispa kanahungapak masikona sinaka convidapanchi ari kay karapajawakuna masikuna sakapangichi nachu nya kilkariska masikuna paykunata kumbak masikunapas sangupaychilla kay gupi nya kay concurso nipanchi kay misarikunapi kallarispa kanahungapak imasinapi china huparkanchi charinchimi picha watamanta bichayman ariña kaypika paktasha nya kay concurso nipanchi nachu chaypi kayta usapankichi nachu shuk rekunami tianakan kay kichwa simipi rimarinakuna ñawpa rimaykunata risichinakuna ari shuk shinaka samushpa tapuchinata kapankichi kaypi ima mayjan kay misaripi ña kilkaringapan munaspapas masikuna nispa convidapanchi shinaka ñami kallarispa kayripanchi ari kayachispapas ña kay kilkarisqa masikunata chaykamanga kay tushu rikuchikunawan kallarispa kayripanchi masiyukuna sinaka kay convidapanchi ariña kay goma kiminimispa kanahuchinapas takikuta charinchichu takita charinchichu ari sinaka masikukuna yupaychanchi ari kay tushu masikukuna chayamuspa ñallakapan takikuta kay pichu agripanchi sinapas yupaychanchi GAT parroquial San Juan de Iluban ari chay ukumantami ña kaypipas kumbaspa katinahu shinata shuk yana paykunatapas ña kaypi pakta gatispa kan kay rekuna paktarispa katispa kanahuchinaka takiguta muchunchi ña chucharinchi maytakapan kay tushuq masikukuna takiguta ari chaykamanga ña nipanchi que kilkarispa katipankichi ñallami tushuq masikukuna chayamuspa kapanga chaykamanga kilkarispa katispa kapaychi masikukuna ña kay misarikunaman chayaspa kanahungapak karayukunaka tukuyllapami tiyanakapan nachu tukuyllapami tiyanakapan kay risqa masiyukunapaka ari shuk karayukuta charipanchik mana ima kullkitakushpa kilkarita usapankichimi ninchi nachu ari kayguma chayamuspa kilkaripankichilla ari kaypi ñami kilkarispapas katispa kanahunipanchik. Ari mashikuna kay pachakunapi kay esta wangariña kay concurso nipanchi kay hawami ña paktachispa kangapak ña kaypi kanahupan jurado calificador shinallanta esta wangariña shuk mashikunapas nachu shinaka tukuykunatapas convidapanchikmi esta wangarin kay pachakunapi ña kay tortas puchaykunaman kay kichwa yachaykunamanta misharikunaman shamuyta uchapankichillami ilumankitijipimi kanahupanchik. Kay pachapika ñami charispa kapanchik tayta presidente Alberto Santa Cruz kay GAT San Juan de Ilumangu comanda sinasata kaypi chaskispa kanahupanchik
Arikay Unidad Educativa San Juan de Ilumán, Chayucuta, ña, Ricuspa, Catispa Cajo, Masi Rector, Magister Lauro Farinango, Sinayata, Charipanchipas, Masi Alberto Ticuasi, Kay Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura, Sinayata, Kay Ilumán, Uyachi, Andada, Ñapama, Ricuspa Cajo, Masipas, Kay Picapán, Sinayata, Ñacuting, Masi Francisco Ingeniero, Ari, Francisco Conteón, Kay Unión de Comunidades y Barrios Indígenas de Ilumán, único vicio Comandapas, Sinayata Charipachini Kay jurados calificadores Paikunaya Axaspa Ricuspa Carinajun, licenciado Enrique Bonilla, coordinador pedagógico de Zona 1 Ninacho. Sinayata Charipanchi, licenciada Lourdes Maldonado, docente IEPE, miembro de Ajkini Pancho Comandapas. Sinayata Charipanchi, licenciado Gonzalo Díaz Cajas, docente intercultural bilingüe. Kay Ajki Comandapas Masikona Shiraka, Paikonómica y Picanajo Panchi, Charipanchi Nata Kumbi Tukushka Masikona Tapas, Masi Kay Masi Yachak, Sairi Kimbo Arikay Piña, Kay Wilki Kunata Pactachispa Cajuparca, Cayarispa Canajungapa, Sinayata, Yopachanchi que Masikona Chayamuspa Canajun Asasa, Nia Kay Pachakunapi Kumba Tukuspa, Katispa Canajungapa, Sinayata Kay Shukshu Yachahui. Yachak wasiu kukunamanda masikunapas mikai pikapan napo nachuche kaskamanda yupachanchi galishamusha kapay chinipanchi machina mikan kay yachajuna wasi Atahualpa San Rafael de la Laguna Ucumandapas sinasta charipanchi Manuel J. Calle Eugenio Espejo sinasta Miguel Egas Kitichimandapas San Juan de Ilumamandapas shamusha ganagopan kay piña pacta canajungapak sinasta charipanchi kay Carapuela Yactamanda kay Modesto Larrea Gijón Sinasta Charipanchi, Kay Presbítero Amable Herrera, Kay Camuendo Yactamanda, Sinasta Agualongo Yactamanda para San Luis de Agualongo. Sinaka, Masiukuna Cayarispa Cagripanchi, Ña, Kay categoría, Maija categoría Pataña Charinchi, Kilkashka, Kay Picayarina Hungapa, Sinapas, Kumbida Panchi, Masikuna, Shamunaya Capangichi, Ariña, Kay Kilkaringapa. Los amigos que quieran participar en este concurso del Quichua, ¿sí? Previo a lo que será el juego de tortas, pues pueden inscribirse. Tenemos diferentes temáticas, queremos dar a conocer ahorita, pues, rapidito para que ustedes puedan tener una idea y puedan inscribirse. Tenemos para niños o niñas de 6 a 10 años, tienen que realizar un diálogo de presentación personal, ¿sí? Niños o niñas de 6 a 10 años tienen que presentarse, de dónde son, cómo se llaman, sus padres cómo se llaman, algo básico, ¿no? Y los que realicen, pues de manera correcta en quichua, pues tendrán el premio. La segunda categoría es para 11 a 16 años, tienen que realizar lo que es Rimaikuna, Yueikuna, Kilkaikuna, también diálogo y presentación, juego también lingüístico, lectura, vocabulario. Eso es lo que tienen que realizar, ¿sí? Algo rapidito para que puedan llevarse los premios. La inscripción es totalmente gratis. También tenemos la categoría de categoría tercera, dice. También tienen que realizar lo que son poemas, leyendas, canciones o amorfinos, ¿sí? En quichua nada más, facilito para que puedan ganarse, ¿ya? Pueden inscribirse para las personas, hombres y mujeres de 11 a 16 años. Y la categoría para adultos, pueden hacer poemas, pueden contar leyendas, pueden cantar canciones, pueden realizar amorfinos, y con eso pueden llevarse el premio. Para los adultos, sean damas o caballeros, pueden inscribirse. Y también tenemos categoría de 5, dice, esta categoría es para realizar lo que son sumak, rima y achaikuna, dice, oratorias sobre un tema de libre elección. Así es que pueden hacer un diálogo extenso de 4 minutos sin cortar la idea. Y pues quien realice correctamente en quichua puede llevarse los premios para adultos, ¿ya? También tenemos la última categoría, Amauta y Achaikuna, medicinas, temas agrícolas, temas de leyenda, historias. Eso es para que participen los adultos, ¿sí? Ahí nos cuentan alguna leyenda que han escuchado, algún saber ancestral, o también de pronto cómo preparar una comida ancestral, alguna leyenda, o cómo deben de sembrar. Todo eso tienen que realizar en quichua y con eso pueden llevarse los premios.
Sinaka masikuna que mishi pipa ashaguta ristichkanchi y picharina huchun y mata ña ruita ushapangichik sinasta kicho simipimi kaykunataka paktachipakanakan sinaka ari kaypi ña yachagrinchi pikunata tachayamushpa kana hushka kay pachakunapi ña kay misharikunawan katispa kana hunkapa sinaka ari kaypi chukapangichik kay San Rafael de la Laguna Manda masikuna narasayamunchu nachu sinapas kay Eugenio Espejo kitichimandaka paykunapas paktami shamunajun nachu kay Miguel Egas Cabezas llaktamanta kay pichu kapangichi ari shumasiku chayta purihol kaminachu yacha michayamuspa kapanga mashi ya yachu kaypi danza shinaka takiguta mayachiyoychi ñami chayamuspa kanajo nipanmi kay tuchun masikunapas haykata ña kallarispa kanajungapak shinaka takiguta mutsupanchi kay pichurangapa ya tenemos la música quien está encargado de la danza que nos facilita en la música para dar inicio. Por acá ya viene, ya. A ver, por acá nomás, por la izquierda. Mexicona katipanchi kay pachakunapi hasta wangarin kunangaña kay danza ni panchik nacho kay tushuy kunawanmi kallaringapak ña kaypika kanajupanchik hasta wangarin kay iluman kitichipi hupanchikmi hasta wangarin ña paktalla hasta wangarin shuk ruraykunawan kunan punllakupi hasta wangarin ñukanchipay llukllaktakunapika kay tortas pukllaykuna chaykuna mitiapan hasta wangarin ña kay washa nacho kay concurso de intergeneracional de Quichua y saberes ancestrales kayhawa mi paktachispa kunan pachakunapica shamunajo panchik chay hipamilla tortas pukllaykuna ña paktarishpa katinga. Justamente esta actividad se está realizando con el auspicio justamente del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, conducido por el proyecto Quichua Shimi, ¿no? Así que eso también mencionarles más, es que, bueno, hay diferentes actividades que ustedes pueden venir a apreciar, a disfrutar con su familia en este día domingo Mashikunas. Sí, justamente en estos momentos vamos a ver la danza, que también es parte de acá de la parroquia San Juan de Ilumán. Nos parece que estamos listos, así que les vamos a dejar justamente con esta danza.
Pakiguta Ortapasunchi Masikuna, Yupaychanchi, Shinami Kaipiña, Pacta Kumbas Pakatina Kumpas Kanchi, Kai Sumak Tusikunata, Ñaki Gunaman, Rikuchis Papas, Chinaka, Kumbida Panchi, Ñami, Pauka Kilkarispa, Ñakatispa Kanahupan, Kai Pachakorapi, Kai Misekunaman, Chespa Kanahungapa Masiu Kuna Shinaka, Tukikunata, Alisa Musa Kapachinispa, Chaskispa Kapanchi, Tukikunata. Además, Igukuna, Taki Ukunata ña, Churaspa Katiripanchi, que Kati Toshiba Kanahungapa, Sinapas, Chajipa Konaka Nipanchi, Ñami, Ña, Kai Miserikunata, Kajarichispa Karipanchi. También saludamos a quienes nos miran a través de la transmisión en vivo de Radio Ilumán en esta mañana. Como les habíamos mencionado, estamos justamente ya en las actividades de lo que es el concurso de Quichua y saberes ancestrales. Así que, bueno, por acá acompañándoles a cada uno de ustedes en este día domingo. Continuamos con más actividades y en estos momentos vamos con otra presentación artística. Arriba Sigukuna, Shinaka, Kaipimi, Kayachira Chayamur Kanacho. Ya chikanchi, ya, chepisi.
Ari sumalta majidero de la Sunchi económica Tushu y Lumán, Ari Caigal Parroquial comanda mi. Ñapacta Chiamus Pacanajulca, queremos agradecer al compañero Alberto Santa Cruz, presidente del GAC Parroquial San Juan de Ilumán, por siempre estar pendiente de los eventos culturales y de esta manera pues apoyar para que pues se vaya realizando de mejor manera. Vamos a tener la saludos de bienvenida a cargo de los compañeros quienes están a cargo del Centro Lingüístico Huiña y Causay, y también van a realizar la presentación de todo lo que es el jurado calificador a cargo de la ingeniera Carmen Yamberla, coordinadora Shinaka Mashi Carmelita Yamberla, Kai Cuña y Causay, Ucumanda, Kai Shimicona Taña, Chispa Carijupan, Shanata Kai Meja Masicona Taña, Mija Chispa Parricuspa Canajunga, Pecona Tarichinga, Pashinaka, Cheripanchi Mashi Carmelita. Masiukuna ali punjaguta charipaichi ali samuska kapaichi nispa hasta ungarin napaspa kallaripanchi nacho kaypi apun masigukuna tapas kay Unidad Educativa San Juan de Ilumán Ucumanda pusa masi Lauro Farinango yupechansi kaypi kaskamanda masi Alberto Santa Cruz kay GAC Parroquial San Juan de Ilumán Ucuta Ñaupama pusa masi sinayata masi Enrique Bonilla jurado calificador mi pay Masiu Cacapán, Masi Lourdes Maldonado, Sinayata Masi Gonzalo Díaz. Paikuna miña, Ricuspa Canajupanga, Estawangarin Kay Quichua Shimipi, Imaginata Kay Rima y Kunata, Ñaupangma Apaspa Canajupan, Misari Kunapi Nacho. Maijambas Nara Kilkarisca Caspapas, Samuna Kapangichi, Kilkaripaichi, na edad Katiancho, Rucupapas, Payapapas. Wawapapas, tukuy pamitian, wakingunaka ñau parrima ikunata yachapangichi, wakingunaka imapninang asichina kunatapas yachapangichi, wakingunaka hatun yachaykunata charipangichi, tarpuy hawa, nispalla kay imagina nipan ceremonia kuna hawa, sinallata pachamama hawa, ima utakaspapas kikingunaka rimaspa kay rimaykunawami punjan shuksimi uyatapas mayjanga yachahuspa misakiringa maski shuksimi guta yachahun nacho ama kungachu yuyaspa kay ruraykunataka paktachispa kanajupanchi kay punja nacho ariña wakinkuna kay yuyanajupankichi ña pukllangapa masamurkani ima horas pukllanga ñallami pukllapankichi masigukuna chaypas ña kay tukurishka hipahuka pukllaykukuna mi katispa kanajupasu nacho ari sinaka hasta kata yupaychaspa kapani sinallata masi shayri himbo pay yukanchiwan kay pikan kay la parte espiritual ninchi nacho ari ñukanchi runakunapa kay hatun imagina kay willkay yachaykunaka nimayja religionda nakanchama shitanchu tandachita mi tandachin maski mayjan religión kaspapas pita a ver, yaku mami tata na mutzunchi. Tukuish. Pita na waira mami tata mutzunchi. Tukuish, waira taitikut. Pita na alpa mamaguta mutzushpa kausanchi. Tukuish. Sinaka. Pita na ninaguta pas mutzunchi. Tuki. Maski yanga maija religión pescashu. Ñukanchipa kausaypika. Sinaka tandachita mi tandachinchinacho pachamamitata imagina ñukanchik huyashpa shinji yachispa ñawpama apanajungapa masigukuna chaymanta mikunan kay ruraykukunata asha paktachispa shamunajupas kay pueblonata abuelawanpas ruraparkanchik kota kachipipas ruraparkanchik kunan kaypipas ruranajupanchik convidashpa ari mana chariringachu ashtakata sinapas imagina nipanchik chay wakingukuna lluksishkaka muyumi kan nacho muyukan mirarispa katichu yuyaykuna rimaykuna yachaykuna mirarispa katichu nacho shinaka astawan gari kay ruraykunata paktachispa kagrinajimanda ninanda kikinkunata yupaychaspa kapan nacho kaypi paktalla yalispa kanajungapa shinaka kay ruraykunata kay Centro Lingüístico Huiña y Causay Ucumanda yanaparinchi shinallata kay proyecto ñukanchi shimi ashala yanapayguta maskashpa
katishkanchik kashna simikunata shinchiyachingapanachu tushuspapas rikuchinallakapanchik kawaspapas rikuchinallakapanchik wakinkunaka wakaspapas rikuchinllaminachu masiykuna tukuy imapis ña yuyaypi riksichishpa shunquma yaykukta nishpaka misharinakuna katiapannachu ari kaypika kamugukunapas tiyan mangagukunapas tiyan lichiragukunapas tiyan ima tiarina patagukunapas tiyan shinaka apapankichinachu masiykuna ashtakata yupaychani kikinkunawan shina paktalla yalishpa kanajushpa shinaka kay ñami kay radio Ilumanwan makipurarishpa wiñay kawsaywan shinallata ñukanchik yamashiwan makipurarishpa pukllaykunata ñakutin campeonato nipanchik misharimi tiagrin chungashpa pukllashpa hipamanga nachu chungashpa pukllashpaka ari trofeos medallas shinallata shukta karaykuna tukuymi tiapanga shinaka ñalla pukllashpa katinakupashun yupaychanchik masiykuna ali shamushka kapaychik. Ari masikuna shinaka katipika convidapanchik Mashi Alberto Santa Cruz kay gat parroquial San Juan de Ilumanta ñawpaman rikushpa kajo masiku kaykuman shamushpa kay simikunata pachayachishpa kajuchu masikuna shinaka convidapanchik. Ali punllata charishpa kapasunchik tukuy taytakuna, mamakuna, wamrakuna, jovenkuna kay shinami kay raymikuna kay ñukanchikpa kawsaykuna, ñukanchikpa costumbrikuna pukllay hawa rikushpapas ñukanchik rimaykunapi rikushpapas shinchiyachishpa katishpa kanashkamanta yupaychashpami kapani kay convidaykunata paktachimushkamantapas y kay shinami ñawpama katishpa kanakapanchik Ilumanga shukllashina imagupi kashpapas makipurarishpa trabajashpa katishpa kanakashkamantami ñukapas de alguna manera usharishkaupika makitakushpa shamushpa kapani y chay kashkamanta aliguman tukuy kaypi programas kawkuna llushikapachun tukuykunata yupaychishpa kapani disculpaki. Sinami katispa kanakupanchik masikuna shinapas convidapanchik Mashi Magister Lauro Farinango paika kay rector Unidad Educativa San Juan de Ilumán aricheta ñawpama rikushpa kajo masigo kaygoma kibirimispa kachun convidapanchik ari shinaka ña katispa kanajungapak masikuna. Kallaripi kaypi kag masikunata alipunllata charipaychi nishpami kallarigapan mundapani. Ñukanchik kay yachana wasikupimanta shinchipacha mi ñukanchik shunkupi yanapanchik kay ruraykunata kay parroquiapi ruraykunata. Estimadas autoridades, quiero saludar en nombre de la Unidad Educativa San Juan de Ilumán en este día especial para la cosmovisión indígena, en tanto y cuanto estamos en la época de convivir o vivir la cosmovisión andina, específicamente en la presencia de la chacana o cruz andina. En ese contexto, para nosotros, Comunidad Educativa San Juan de Ilumán, siendo parte del sistema de educación intercultural bilingüe, es un honor ser parte de este proceso de rehabilitación de la lengua. Esperemos que los resultados de esta actividad, como lo dijo la compañera ingeniera Carmelita Yambela, pues sea una semilla para sostener y que esta semilla que se va a sembrar o se está sembrando sea el cultivo a futuro para que la lengua quichua no se muera. Si no hacemos nada, toda la sociedad, toda la comunidad quichua, posteriormente será una lengua muerta. Y eso esperamos que no suceda y estará en cada uno de nosotros, autoridades, instituciones, la comunidad, la familia en particular, para que esta lengua no muera. Si muera la lengua, morirán todos nuestros conocimientos, prácticas y la cosmovisión con la que nos han legado nuestros padres. Muchas gracias por esta oportunidad de darnos a la Unidad Educativa San Juan de Ilumán. Yupachanchik masikuna shinapas lipanchik nachuka y masami kan quichua runakunami kanchik
inti taytapa alpa mamapa wawakuna mikanchinachu shinaka maypi kashapas hari mana pingaspa kichwa simitaka rimarispa mikatina kanchi masigukuna shinaka katipika convidapanchik imashina mikan mashi María Jamberla kay proyecto ñukanchik simi ukumanta ñami risichispa karijupan imashinata kay pactarikunapica ña ruraspa katispa kagrinchik chaykamanta nipanchik kilkarispa katipankichik ñami kacharispa kanajunchik kay misharikunata ña riqchingapa pikunallata kan maymanta shamushka kan ari kaypi ñacharipanchik kuytakuna wambrakuna taytakuna mamakuna shamushka kan shushu llaqtamanta kay misharikunapi pacta katispa kanajungapak masikuna shinaka ari tukuykunata ali shamushka kapaychi nishpa napaykuta chaychipanchik. A todos los amigos que están aquí presentes hacemos la invitación para que puedan seguirse inscribiendo. Ya en minutos vamos a arrancar con este concurso. Tenemos diferentes categorías, diferentes edades, diferentes temas a tratar. Usted se acerca acá donde nuestra compañera Carmelita. Ahí ustedes pueden preguntar qué temas nomás tienen y depende a eso estaremos ya pues inscribiendo para que ustedes tranquilamente puedan desenvolverse en idioma quichua. Una información general queremos dar a conocer, ¿sí? Hay de temas para niños, por ejemplo, los niños tienen que presentarse en quichua, darnos a conocer de dónde son, cómo se llaman sus padres, de qué comunidad, y con un diálogo cortito, los que realicen pues en quichua de manera correcta pues estarán ganando. Y también para adultos tenemos lo que son cuentos, leyendas, canciones y todo lo demás. Así es que Masikuna, Kaipi María y Ambela Rixijupan, imagínate que Misharikuna Katispa Kanakan. Yupay chapane. Tukuya Kaipi Kanahu Mashigukunata, hasta Wambachaka Pushag Mashikuna. Kaipi Kanahu Pangichi, Unidad Educativa San Juan de Ilumán, Mashi Lauro Farinango. Gobierno Parroquial San Juan de Ilumán, Mashi Alberto Santa Cruz, Pushag Mashi. Shinayata Kaipi Kajupan. Educación Intercultural Bilingüe Ucumanda, Mashi coordinador pedagógico del Zonal 1, Mashi Enrique Bonilla, Mashi Lourdes Maldonado, Shinayata Ishkandi Shimipi Yachachispa Yamka Mashi y Shinayata Ñukanchi Tandanahu Ucumanda Pach Yanapak Mashi, Puchukaipi Mashi Gonzalo Díaz, Shinayata Ishkandi Shimipi Yachachik Mashi Kapan y Shinayata Kitanahu Ucumanda. Hasta Wambacha Ñakuti Kaipi Kushijupani Mashikuna concursante Misharingapa Shamushka Mashikuna. Misharingapa Shamungapa Kichuapi Rimangapa Runa Yachaita Rixichingapa Shamungapa Ka Shinji Shungutapacha Charishpame Atrivirina Kan Nacho. Chaita Rikuchipangichi Wawakuna, Kuitzakuna, Wambrakuna, Shinayata Taita Mamagukuna Kaipikas Papas. Chaymanda kikingunata ninanta kushupani kikinguna ishak mana kay rurahuy paktarin manchu mana rikurinchi manchu shinakashpaka chaymanda ali shamushka kapaychi shikan yachana wasikunamanta tapuchipani ima yachana wasimanta takaypi kapankichi kaypichu kapankichi a ver tapusha yuyarigripani yachana wasikunapi kumbidayta sakishka wasikunata tapugrin. Kaipi chukapangichi Atahualpa yachana wasimanda? Ari, sinapacha, sinakasumak, ali shamushka kapaichi. Ilumán, San Juan de Ilumán, kaipi chukapangichi? Ali shamushka kapaichi mashigukuna sumak. Yuyarijoni, Miguel Egas Cabezas, kaipi chukapangichi? Mana rikurin. Camuendo, ayuyaktamanda, presbítero, kaipi chukapangichi? Hasta kay pikana humashigukuna ali shamushka kapaychi shinaka ñapa chigripanchi ñami ña categoría kunata kabillachipar natigrayka nigripanichu hasta wambachaka imatata calificagrinchi chay hawa riksichigripani mashigukuna ari jurado mashikunami hasta waña paykunaka rikushpapacha nipanga shinapas ñukaka hawalla nigripani kichuapta concursanahushpaka maymandami kichuata ali rimakta rikupanchi nacho ari ali rimachu shinallata shinji shayarishpa mishkilla shunguguwan tayta jurado kunaman basñakuti aliguta indindichishpa hamutachishpa rimachu hasta wambachaka runa churahushka gukunakachu ari kichuaka identidad marikan
identidad ninahush para wakinbi kañakuti mana ñukanchik churakunawan kashpaka mana chaypi chayan chaymantami chaykupas puntajita charinnachu runa churakunawan kanakapanchik. Shinallata mashigukuna mayjankunapas ñakuti arawita shinanakashpa mana kashpaka ñakuti arawita shinanakashpaka paykunapaka ashtawan kuyurishpa makikukunawan iman rimannachu chaykukunatapas rikushpa kaypika calificanakupanga. Yaligripani ashaguta riksichingapa tukuyllami tapurinajupankichik imashinashi imagutashi charichinga nishpa nacho kaypika motivacionmi kapan shunkukuta kushichingapa shinallata kichwa shimikuta wakaychishka charimanta shunkuku ashtawan sisarishpa katichu ñukanchik shimipa ari chaypami kan. Chaymanta ñukanchika imashinapash ashaguta yanapaygunta tarishpa paktachipashkanchik. Kaypika kay línea de fomento del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ukumandami yanapajupanachu karanakukunawanpas paktachishka kapan shinaka chaykutami ñakuti kushichikinkapamunapanchik. Kunan pachakupi sukta categoría tianakarka shinapash kimsa categoriata charipanchik. Asha categoría kagpika karanagutami shuk nivel ni shuk pataguta hasta yapachigripanchik. Ari kimsa kaman karka shuk nikipi ishkay nikipi kimsa nikipi sakiri kaman karka kunanga chusku nikigu kaman yapachigrinchik. Ari shinallata ñakuti ña karanakukunapi ñukanchimantaka autorización da shinaka material pedagógico tami karachun mañan nachu. Ari chaywanka ashtawan shinchilla yachakushpa katinkichi wasikunapi yachachinkichi. Ari shinakashpaka charinchi simiyu kamuta diccionario nipanchi chay waylla tulpushka kamukunami nachu. Charinchi shinallata kaymanga ñakuti módulo de Quichua nishka. Ari chaypi pashi imashina Quichuata yachakushpandi shinallata rurashpapas yachakuna pukllashpapas yachakuna kan. Shinallata charinchi mashikuna ñukanchipas shunkukuka maymanta ñakuti mana kamuwanllapas kushiyarinchi ashtawanka ñakuti wasikupi mikunakuta mikunkapa wakinpika ñuñukuta ima apashpa rinkapa lecherakupi shina trastigukuna wasipi musurinnachu chayka chaykuwanpas paktachinchik. Chay hawa yuyapanchimi pasajekuta iman gastashpami chayamunchik maski pasajekupallapash anchala kullkikupipas tigrachipanchik. Ari shina kashpaka kay kallari nikipi sakirikpaka asha llallakukanakhuymanta $40 valorkutami shikan chapushkakuta karapashun. Ari ishkay nikipi sakirikpaka $30 valorkumi kapanka. Kimsa nikipi sakiripaka ishkay chunga $1 valorku. Ari pero shinapas chapushkakuta mikunakanchik mana kullkipilla. Ari chusku nikipi sakiripika chunga picha $1 valorkuta kukripanchik nachu. Shinakashpaka tukuykupami tiapan chay hawa concursante mashigukunapaka ña uchila mikunakutallapas ña charichipashun puchukaypi. Shinaka chaykuta villachishpa kutinlla tukuykuta yupaychapanchik kallaripanchik mashikuna. Shinaka masigukuna ñami yachapankichik karaykuna tiapan tukuylla kilkarinkapas hamunalla kapankichik masigukuna ari niparkanchik wawakunapas hasta tayta mamakunapa tukuykunapami ña kay ruraykunaka ña katishpa karinahupan. Shinaka ñami riksichiripanchik paykunasta kilkarishkakan mayjanikikunapita kilkarishkakan paykunaka imatata rikuchirinahun ari chaykunata ña riksichishpa karipanchik masikuna wakinlla pachawakuna chaykamanga kilkarishpa katipanchik nipanchik harikuna warmikuna taytakuna mamakuna ari wawakunapas ña kilkarishpami katita ushapankichik ñami charipanchik ari ña kaypika ashakuta ña rikushpa kagrinchik ari shinaka masikuna ari charipanchimi ña kay categoría 2 chaypika diálogo de presentación personal más juego lingüístico más lectura y más vocabulario ninacho chaykunatami Quichua shimipi paktachispa kapanga shinaka ñami charipanchik ari chaypika viachirinchik nacho pikunata kilkarishka kan ari
Mashi Sumac Remache, Ari San Carlos Yactamanda, Sinata Mashi Zaya de la Torre, Agualongo Manda, Sinata Jocelyn de la Torre, Agualongo Manda Yata, Mashi Keili Villagrán, Huaycapungo Yactamanda, Sinata Mashi Criollo, Asisa Criollo Ari, Huaycapungo Yactamanda, Paikuna Mikilcarisha Ganshinaka ña, Kai categoría 2, Sinaka Chaipaña, y Kurata ña Punche Chispa Canajopanguichinacho. Recuerden todo lo que han aprendido en Quichua. En unos minutos estaremos ya con los participantes que están en mención. Ya escucharon los premios que van a obtener hasta el 5º lugar. Picha, Ari, Nikikawa, Miñaka, Raikuna, Katiana Kapang, Masiukuna, Shinaka, Kumbida Panchinacho. Hasta Juan Categrinchi, Ñarichispa, Kaipimiña, Kaimisharikuna, Kayarispa, Karijopan, Kaikatipika, categoría 3, Ninacho. Kaipika Arawi, Manakaspaka, leyendas, poemas, canciones, coplas, amorfinos. Ari, Chaikunatami, Ñamaijanta Kaspapas, Kaipika, Yukanchi Mashikuna, Risichispa Kanajunga, Chaipaka Charinchimi, Kai Ari, Yu, Ari, Kaipishutigo Taligota, Ña Chipankichi, Ari, Jure, Maldonado, Ari, Pucarayak Tabanda, Mikanacho. Saya kuting kai imasamikan kai Unidad Educativa Atahualpa Comanda, Mashi Koya Aguilar, Sinasata Mashi Luz San Rango, Ari San Carlos Yactamanda, Sinasata kuting Mashi Pacha González y Lumon Bajo Manda, Paikona Mikil Karishagan, Kai Pacha Kamanga, Pacha Kunatiara, Mikil Karispa, Katingapa Monaswaka Masikona, Ñauya Parkan Kichimi, Ari Picha Nikika, Mikaraikona Katiana Kan, Nacho Kicho Simpi, Sumag Jaña, Rixichispa. Sinasata ña Kaipika ña hatun masikunapa nacho taitakunapa mamakunapa Kai Arawi, sinasata Kai leyendas, poemas, canciones, amorfinos, coplas, Maijanda pas Kaipika ña Pacta Chingasami nacho Charipanchi Mashi Segundo Aguilar, Kai Barrio Atahualpa nin nacho Mashi Segundo Aguilar Quispe, sinasata Charipanchi Mashi Marco Picuasi, Agualongo Yactamanda, sinasata Charipanchi Mashi José Ari Kaipi Mashutini Hopa, Peguchi Yactamanda Mikan Nacho Shinapas. José Piñachi, Ari, Shinaka Kai Peguchi Yactamanda Mikan, Paikunapas Nia, Risi Chispa Kanahunga Chekabanga y Masan Ninchi, y Konata Nia Punche y Chispa Kapangichi. Hagan memoria de todo lo que han aprendido, porque en minutos ya vamos a arrancar con este evento de los compañeros participantes. Listo, así es que Masi Oguna Kaipiña, Masi María Chemus Pacapán, Shinaka Picorawanda, Cayaris Pacagripanchi, Masikuna. Shinaka Convida Panchi, Kai categoría 2, Arisca Nikipi, Masi Sumac Remache, Masi Sangia de la Torre, Jocelyn de la Torre, Keili Villagrán, Shinata Sisa Criollo, Paikuna con vos Pacanajocho, Maimanda Kaya Chiripanchi, Masi María, Maipita Paikuna Kanakapan, Kachaupi Gupi, Kai Hawapi, Ari Paikuna Ruralina Jumi, Kai diálogo de presentación personal de Nacho. Iskay. Picha mikan, Shugu Motsurin. Ya, listo. Shinaka, Imasha Kilkas Katiahupi Kaya Chanacho. Mashi Sumac Remache, San Carlos Yactamanda, Mashi Sangia de la Torre, San Luis de Agualongo Yactamanda, Ari País que conata con vida panchi. Ari Yalemo Paichi que goman, Chay que chaupi goman nacho. Sania de la Torre. Ari Mashikuna Kai Pachakuna Pica Estahuangariña, Kayarispa, Katigripanchi, Kai presentaciones ni Panchiña, Kaipi Wawakunamanda, Ari Kuitza Wamrakunamanda, Shinaka Kikingunata, Kastawangarin, Napapanchi, Shinajata, Kainti Punjagupi, Bagdacha Ñukanchihuankanajushkamanda, Yupaichanchi, ni Panchigmi. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan, nos miran justamente en este día domingo. Pues estamos por acá justamente en lo que es el concurso de Quichua ancestrales, por supuesto, en esta mañana organizado por el proyecto Quichua Ñukanchi Ximi.
Sí, de igual manera el proyecto Wiña y Causa y justamente el Centro Lingüístico Radio Ilumán, la Asociación de Jóvenes Quichuas Adki, también posterior estará desarrollando lo que es el juego de las tortas. China Kamashikuna, Katipanchimi, Kaipachakunapi, hasta Wangariña, Kai Rura y Kuna Wangnacho. Justamente continuamos por acá entonces con las primeras presentaciones. Saña de la Torre, chica pita capa, Kikin, suma remache, pita capa, Kikin, ya, y Kikin Saña de la Torre, ya, Shina Kashpaka, Kikin Gunaka, Kaita Mishina Grinch, Uyapangi Chinacho, Kasharipika, Chimba Purago Shayarispa, Tapurispa Rixirich, Ari? Saluda, napashpa, riksirichi nacho, ima shutita kangichi, maipita kausangichi, y maipita yachahuna hungichi, mashna watata, shina, usharishkata taukata tapupaichi nacho, rantushita tapurishpa riksiripaichi. Nyachay hipa nyaku shufanga guta kusum chaypi kilkashpa riksichingichi. Kallaripaichi. Ali punjamashi mashutita kangi. Ñuka shutika sumak rimachimi kan. Kikinga maypita kawsanki? Ñukaqa Iluman San Carlos pimi kawsani. Kikinga maypita kawsanki? San Luis de Agualongo llaqtamanta mishamukunki. Mashna watata charinki. Chunga chusku watata charini. Kikinga maypi yachana wasipi yachahunki? Ñuka yachana wasika Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe San Juan de Iluman chaypi ñukaqa yachahuni. Kikinga? Ñukaqa UESIP Atahualpa yachana wasipi yachahuni. Kikin mama ima shutita kan? Ñuka mamaka María Esperanza Albarrán de la Torre mikan. Kikin ba mamaka? Ñuka mamaka María Rosario Tituaña Córdoba mikapa. Kikin taitaka ima shutita kan? Ñuka taitaka José Luis Remache Castañera mikan. Kikin ba taitaka? Ñuka taitaka Carlos Alberto de la Torre Córdoba mikapa. Mashna turita charinki. Nacharini. Kikin baka? Ñukaqa shupanita micharini. Ishkay kimsa. Pani kikin panika ima shutita kan? Ñuka pani pashutika kan. Evelyn Remache Albarrán Pacarina kan. Kikinga primukunata charinkichu. Ari ashtakata micharini. Ñukapashmi ashtakata charini. Tiyukuna, primukuna, abuelokuna, abuelakuna. Ali mamashi. Kutimbapu tuparishu. Kaya kama. Suma mashiguna makikunta wartuspa kumpa pasunchi. Ña, kunanga chayka primera parte goya chayranachu. Ña llami kilkaripanga, kati parejago llamapaychi. Jocelyn de la Torre, Shinayata Keili Villagrán.
Ari, usharishkata tapupaychis anachu. Wakinbika imatata gustangichima, imata munangichima nishpimanpas. Ari? Ali punja mashi ima shutita kangi. Ali punja ñuka shutimi kan Keili Villagrán. Kikinga ima shutita kangi. Ñuka shutimi kan Jocelyn de la Torre. Kikinga mashna watata tacharingi. Ñuka charini chunga chusku watata charini. Kikinga ima mashna watata charingi. Chunga pichika watata micharini. Mashi maypita kawsangi. Ñukaka Waykopungo llaqtapimi kawsani. Kikinga. Ñukaka San Luis de Agualongo llaqtamanta shamuhuni. Kikinga ima tulputata ali kachingi. Yanata. Kikinga Ankas tulputa mi ali kachini. Maypi yachana wasita chare ali kachin. Kutinta papa. Mayhan yachana wasimpi shamuhungi. Ñukaka Uesib Atahualpa yachana ya chahumanda shamoni. Kikinga. Ñukapa Uesib Atahualpa mi shamuhuni. Kikinga mayhan mikunata ta ali kachingi. Yuyu kamjauan. Kikinga. Ñukaka chuchukata. Mashi turi charipangi. Ari ishkay turita micharini. Kikinga. Mashna turikunata tacharingi. Na charipani. Ima shutita kan. Isaac Villagrán, Shukturika Inti Villagrán. Ali Mamashi. Ari chayrama. Kutingo patuparishu mashigo. Kayakama. Ya, yupay chapanchi mashikona nya. Chinaka ishkay niki pareja nacho. Kunanga pita puchupangran. Kay bicharinchi sisa criollo. Maita kap. Shamuyja. Ñukawan rimari pashunacho. Ari? Imanalla mashigo. Alilla chukanki. Alilla makani. Maymanta shamuhunki. Ñukaka Waykopungo llaqtamanta shamuhuni. Kikinga. Ñukaka kay ilumanki tishimanta mi kapani. Santa Teresita ayllu llaqtapi kawsani. Ima shutinkuta kanki? Ñuka shutimi kan Sisa Criollo. Kikinga. Ñukaka María Venancia Yamberla mi kapani. Kayna punchaka maymanta rirkanki? Octavalota ñuka taytakunawan purinkapan rishkani. Ari, suma ari kaynaka wacha puncha mi karka, sábado puncha. Ari chika feriama llukshina puncha karkanacho. Imatata hapiyta yachankichicho? Hatunkichicho? Na hatun chika. Imapata rirkanki Otavalomanka? Purinkapan rishkanchi. Kikinga. Ñukaka amaymanta rirkani ari Villa llaqtamanmi riparkani. Ari chaypi shuktantanakuymi mitiarka chaypi uyankapa, yachajunkapak rirkani. Mashna watatatak charinki? Ñukaka chunga kimsa watatami charipani.
Ari kimsa chunga kimsa watata. Kikinga Ñuka ka ñami payallago kapana. Tukuyllakuna uyanga maribillakpika. Chusku chunga iskun watata mi charipani. Turi ñañata charinkichu. ari charipani mari. Kikinga basta churitata charinki. Ñuka ka shuklla churiguta mi charipani. Paypa kikin shalla uchillallagura mi kapan. Chunga picha wataguta mi charipan. Shinata shuk ushiguta mi charini. Kamba turi ñañagukunaka ima shutikunata kan? Ñuka turika Sairisa criollo, ñuka panika Sarita criollo. Mashna watayukunata? Chunga ishkay kimsa watata charipa ñuka hermanaka y ñuka hermanaka chunga chuskuta. Ari. Ima mikunata munayta yachanki? Kaykunan ilumanpika hasta kay mikuna hatukuna mitian imata si mikushun? No sé. Uchu papaguta. Ari, ilumanpi shami uchu papata tarinchi. Ari. Ñuka munashka mikuna kanatian gachuyarin kaypika. Ñuka ka chuchukata berruwan kuchichakiwan mi munani. Mayhan yachana wasimanta tashamunki? Ñuka ka UESI Atahualpa yachana wasimanta mi shamupani. Ikikingani. Ñuka ka ñami payakani ñana yachana wasipikanichu. Shinapash ñuka ka kay Quichua yachachin ukumanta mi shamuni. Centro Lingüístico Wiñay Kawsay mitiapan. Shinallata iluman uyachik anta ukumantapash kanchi. Ari? Kamba tayta mamaguka ima shutita kan? Ñuka mamaka Mercedes Aguilar y ñuka taytaka José Villagrán. Paykunaka imapita llamkan? Santo Domingo shuk localta charipan. Chaypi ropa tallanka. Ari. Astawan imagutas tapunata chariwankirachu? No. Ya, shina kashpaka tuparishunnachu? Ashakuta kashpa ñakuti tadarakushunchi. Yupaychani. Ya. Kaypi shuguta charishkanchira paypura rimachinchiman karka. Eric Vacasela. Mayhanpas charipankichichu yanapangapa pay mashiguta rimachingapa. Ari, chaypi tayta mamagukuna kana hupan yari. Manachu kankichi? Neganahun churiguta. Ya, kaypi mashigu ña yanapagrihun. Shamupaychi shinaka. Alipuncha mashigo imanalla? Alipuncha mashi. Maymantata shamupanki? Ñuqaqa chuchuki llaqtamanta shamupani. Suma kapan mashigo. Yachakuchu kapanki o yachachik? Yachaku. Alipachami kapan mashigo. Shinaka kikinpa llaqta upika tamyakunaka nachu llakichipashka kay punchakuna? Nachu llakikuna tiapashka. Kikinpa llaqtapika ñachu kay pachawkunaka ñukanchik alpa mama karashka murukunata tantachinahupa o narachu tantachinahupa? Ña tantachaykanchik. Ya mashigo shinaka ayllukunamantaka alillachu kapan sanuchu kapan ayllukunaka samaywan kushillachu paranahupa. Ari. Imagutapas tapunata chariwanki ñukapi kakta maymanta kakta imagutapas kikinta puwaysh. Mashna watata charinki. Ñukapa watami kapan picha chunga sukta watata charini. Mayhan llaqtamanta shamunki. Ñuka wacharishka llaqtami kapan peguchi llaqtamanta kapaninachu. Mashigo shinaka kutin kikinka mashna watakutata chapanki ña sawarishka sasha rikuhupanki ña biguka. Chunga 15 watata charini. Kishpichiwanki mashigo 15 chunga 15 watakutacha. Chayra viña wambrago kapashkanki. Shinapas kuyaykuta ñachi charipanki enamorada kuta ima. No sé. Na yachanichanipan. Bueno, ashauta transiapanchi nachu kishpichiwanki mashigo. Shinakashpaka kutin kikinpa yachaku wasipika imatata yachakushpaka tihupanki.
de todo ning tukuita chapang nacho ale misina mi kapang kasna kichota echona kanacho y masigo kikinguna pa ayumanda ka masna o gichi sukta pero kunacho kapang ichiwasi manaka sinajata misiguta imacharingi misiguta wagraguta ukuchakuta imanachu charingi chiwasipika Na. misiguta ka Na. alkuguta imaka Ali. masna alkuguta tacharipan Shugla. shukja alkugu ima shuti alkuguta kapang No sé. no sé shuti alkugu kapas kanacho no sé nin sinaka kasna ko sakiripanchi yupay chapanchi taytakuna mamakuna pay masigo Yupay chapanchi masigo yanapashkamanta payki masigo ari sumaklla rimarka bueno payka ña ruku kashpaka ña huyashkakunatara tapun nachu wawata kanara chaytaka yuyachinachu payka yachana wasipi tukuchinara yachakuyta shinaka kunanka kayachipanchi suktandigukuna shamupaychi kay patakugupi tiyarishpa kilka gripankichi nachu shamupaychi suktandigukuna Ari sinaka convida panchi, ari ñakay sukta pura masigukuna. Ari sukta pura masigukuna mi ñakaypi kanahoparka chayhipa ñakutiña katispa kangapa. Es que salir un carro está adelante parado, un carro gris, doble cabina. Queremos salir. Ari sinaka masikuna ñami riksirihupan imanata kunan kay pachapika ruranakan. Chaishu categoría ni panchi seguna katiangra minachu. Fangasa mi kascañame rikuna hopangichi fangasa mi kay concurso kapan. Sinaka chaishu categoría con atiangra mi kilkaringa pamonas paps kilkari paichilla. Si ya están viendo que es fácil, ¿no? Fácil de poder pues participar. Ña, shinaka kilkanakunata charingichinachu ñuka kimsata yupakpi kikinkunaka ña tigrachishpa rikunkichi shinallata kay chawpipi churagrini tulpukunata kikinkunaka tulpugrinkichi shinallata wakin shimikuna vocabulariukunata castellanota quichuaman tigrachishpa kilkanakankichi shinallata ña kuti shuk yuyaykukunami tiyanajun nishunlla ñukapa allkuka ya nishunlla wasipi purihun nishkayman nachu shinapash wasipi chaygu chushak kan kikinkuna yuyayta paktachinkichi nachu shinaka yuyayta paktachinakukuna tiyan oración ninchi completar la idea de las oraciones ari shinallata kay crucigrama kilka chagru kilkakuna chaypika shimikunata tarigrinkichi nachu chay hipaka ña kutiña tayta juradokunapta rikushpa shuk uchilla lectura ninchi kilka katinakutapas rurakrinkichi nachu shinaka kalpanchi mashna pachakutata kupashun picha uchilla pachaku alichu kapanga kay kunaras kilka grina chaypa ari chay tukuypa ya shinaka chunga uchilla pachakuta charinkichi kallarichilla wawakuna alimi rinkichi atirichilla nachu
Arimashikuna kay pachakunapi kashinaka ña rikuyta ushapanchik ashtawan ña kaypi nachu kallari pachakunapi kay wawakunaka rimarishpa katinajuparka kichwa shimipi ashtawangarin kay diálogo nipanchik nachu kay hawakuna kunan pachapika ashtawangarin ña shuk qillqashkapipas ña rikuchishpa katijupanmi ashtawangarin kay wawakunaka nachu shinaka ari kay crucigrama kichwa shimiman ña wakin shimikunata tigrachishpa ashtawangarin tulpunapash kan shinaka chaykuna ña kay pachakunapi rikuchishpa katinajunchik ishkay qhari wawakuna shinallata chusku warmi wawakunami kaypika ashtawangarin kaykunata ña paktachishpa katinajupan nachu justamente son 6 niños en total, niños y niñas que están realizando esta actividad y como habíamos mencionado anteriormente desarrollaron un diálogo entre ellos, conocerse un poco y posterior pues ahora ya están realizando lo que es esta actividad escrita también aquí justamente donde tienen que resolver un crucigrama, necesitan también pintar, ¿no? De acuerdo a las órdenes que están ahí, así que tienen 10 minutos para desarrollar esto, 10 minutos para desarrollar esta actividad y vamos a ver quiénes ya van justamente quedando como ganadores primero, segundo y tercer lugar. Así que también aprovechamos a saludar a quienes nos miran a través de la transmisión en vivo de Radio Ilumán, a través de nuestra fanpage Ari Shuhatuna Paita Chayachispa Katipanchikmi, Kai Punjagupi, Ashtawangariña, Kai Ilumán Huyachigantapi, Ñukanchika, Kairura y Kunataña, Rikuchishpa, Katinajupanchik, Mikichua Shimi, Ashtawangarin, Sinjarishpa, Katichun, Kai Pachakunapi, Ashtawangariña, Kai Pachakunapi, Nacho. Justamente estamos realizando esta actividad, Mashikunas, a través de Radio Ilumán TV. Así que, por supuesto, bienvenidos y bienvenidas. Posterior, recordarles que hoy estaremos también con el juego de las tortas. Ari kay vocabulario ni nacho. Ya, fangas amigas. Misho si pikilkas katiahun si migukuna, chetani kichwa si mankilkas patigra sinako nacho. Ari kay pishu kimsa si miguta rischini nacho mishi dima takilkas katiahun. Ari kay pika kaso ni nacho, cheta kichwa matira sinakan. Peso ni cheta kichwa matira sinakan. Pan ni chekonat. Ari kami Iskay chusku sukta pusak chunga. Iskay chunga simikuna mikianajuska. Chayta mikichwa makunan kay pacha piñatira chinajo. Ña suma siruka puchukashka ari ña tukuysha ña puchukashka nacho ari. Kati pika rurangami kay pika kay sopa de letras de chinacho. Ari chayta miña maskanajo. Tiajo mi hawago pika ima shimikunata esta maskanakan. Kati pika ña kuti tulpukunata. Ari tulpukunata ña rikunakan colores de inchinacho. Ña puchu kaypika ña kutin kay completar las oraciones dijo Nacho. Ari chusco pura kay oraciones de inchimayari chaykuna mitian. Chayhipa ña shuchila fangauta mikushpa kanga kichwa shimpi kashkata chayta mikilya katinga. Para que tengan conocimiento, ahorita aquí los participantes están realizando ya la traducción, diríamos, de 20 palabras que están en español, están traduciendo al quichua. Luego están realizando algunos, ya terminaron eso, algunos están realizando lo que es el crucigrama o la sopa de letras. Hay 3, 6, 7, 8, 9, 10 letras, 10 palabras diríamos que tienen que buscar en una sopa de letras en el quichua, ¿no? Luego identificar colores. Ahí está. Ahí están los colores con sus nombres y ellos tienen que, aunque sea pintar un pedacito, ¿sí? Ahí están realizando la magia. De ahí luego tenemos completar las oraciones. Vamos a ver. Ya están terminando la sopa de letras ahorita ya. Ya algunos ya se han adelantado las oraciones también, ya tienen listo ya. Falta solo colores. Chinaka wasikuna chinami ña ruaspakanajo. Ari kaypi masigukuna chunga. Ari chunga kimsa watata charikuna. Wakinguna kashaguta ñakutin. Viña wambra kuna kuitsa kunami kaypika ña yachahushpa katishpa kanajo nachu.
Ari kichwa simanda nya zamkaspa katingapa kichwa simanda estaban sinjechispa katingapa ka shinji mika nacho wakimbika pingaitapas charin rimaringapa ari sinapas nya haja pachapis nya rikuna hurkanchi uyana hurkanchipas ari kaipi nya paipura rimarina hurka nacho sumakja yarin ari maipi kasapas kichwa simita rimarispa katina kapanchi masikuna Sinaka chekonata minya rospa kana hupan nya sami puchukari hupan chehipa nya kutin kaisio categoría ni panchi chekona tiangara minacho. Así es que invitamos amigos para que se sigan inscribiendo, también hay para adultos. Sí, hay también para adultos para que participen, totalmente gratis las inscripciones. Ya escucharon los premios hasta el 5º lugar, económicos, también tienen electrodomésticos, se diría, ¿no? Implementos de la cocina, también hay lo que son módulos para estudio, revistas, diccionarios. La inscripción es totalmente gratis. Sinaka masikona, shamona sekapangichi kilkarispa katingapa, ariña kaijipaka hatun masikona miña kai rekonapika katispa kagrinajo. Charipanchi miña kutiña rikona horkanchi kai poema ninchi nacho. Arawi konatapas ñasa mi pakta chispa kagrinajo ña kuti chaypipas tukuya masikona. Sinaka masigukuna katipi ñasami kay Aragui, kay ñawpas rimaykuna, takikuna, kawaykuna, paktarispa karihupan, chaypika ña yuyta ña punchaychina hupan ña shumasigu kay karpa washapi ña hasta miña mishimpi masaninchi repasana ninchi nacho, ari sinanajo. Masi Gonzalito, repasa que aquí chuapi masita kan? Kuting nina ni nacho, kuting nina. Ari kay wasa pisuma sigo mi poema mata mi kay arawita mi yacha huyar nacho kuting ni hurka. Sina kanyami samuna sa kapangichi masigo kuna kilkarispa katingapa kay pachapika nyami charipanchi. Ari kay pika charipanchi Yuret Maldonado Pucará Yactamanda ya kuting Coya Aguilar kay barrio Atahualpa, Unidad Educativa Intercultural Bilingüe, Atahualpa Manda, Mashiluz Anrango, San Carlos Yactamanda, Mashi Pacha González y Luma Bajo Manda. Paikona miña, Hipaya Pacha Gupika, kay Arawikunata, Ñaupa Rimaikunata, Takikunata, Kawaikunata Pasnia, Risi Chispa Kanahunga ni Panchi Machikuna. Cheñaka, Ñaya me tocó Chispa Karihopan, Masna Pacha Guta Takoshka Kaparka, Chungata. Sinaka masna pita kapanchi ñachu ishkaycha sakirin ñami pusak tayarin na hongichi masikuna sinaka hasta ucha sinapachi nacho a ver ni kurinchi ari kaypika kutin minijo nacho yaringapa nacho yaringapa minijo ñaypika ñaykunata punchiachispa katijo ari chaypi ñami pucho kaspa ña tulpo kunata sami churajo. Chay tulpunapika tulpuita tulpupankichi nachu chay tiajo nachu imata kanga suwawago yari nachu chayta tulpupankichi nachu ari chaypi mi tulpunakan tulpukon chaypi puka nihun yana nihun quillo nihun chaypika ima nihunmi ima shuti nihunmi waylla nihun bas ari chayta más que parte yanka kaypi chaypi tulpupaychi nachu ña rikungapa yari tulputa rixishka mana rixishka ki mishi chukicho simpikil kashkata nacho ñami shukpachago ña sakirispa kahorka shinapas ñami puchukarispa kan mayhan yastawa yalita ña paktachishkami misharinga yuyani nacho ari rikurinchi masigo shaka ña tukurirka ari yopachanchi masigokuna se terminó el tiempo gracias mashis así es que ya las hojitas shotikonanda mi kanga nacho masikona shotikonanda mi kanga ari shutita chora parangichicho, shutita chora pangichi, ama panda na hunga panacho. Sinaka yopachanchi, masigokuna ñami kay categoría 2 ni panchi llega ña pucho garispa gapan, ña categoría panchi kay categoría 3, ari 15 nikipi,
Manara? Ah, chay kilka katina tiyarkara nacho, ari, paikuna kaiwami apuchukan aracho Masi María. Ari chayawami puchukarin, shubuchila, yuegota kilka skatami paikuna ña, risi chirina con kilka katispa nacho. Shinaka, kaipi pionda kacharirinchi Masi María. A ver, Masigukuna, kaimanda kallaripasuncha. Masigu, hapipay, shufangaguta maihanda pues hapipi. Hapipay. Ya, shinaka hatarispago kaiguman kilka katipay nacho, shamupi. Ari, jurado Masiguna mapuyachi. Kichwa shimiku, anka wiwaku, shinami kangi. Kichwa apu shimika, maimantami hawata rikushpa, kashpanaka kan, tukuy, pachapimi, mushuk yarishpa, katina, kan, anka wiwaku pash, kausashpa, katingapak, munashpaka maimantami, paipa, tasapa, patapash, mushuk yachina. Shinaka ushaymi kan, tukuy pachakunapi apu shinami kausan kan. Yupaychan. Jocelyn de la Torre. Primero, ñuka shutimi kan Keidy Villagrán. Chuchigu shinami kangi. Chuchiguka ñapashmi mama yachachikta chaskin. Shinami wawakunaka tayta mama imata rurakpipash ñapash rikushpa yachakun. Shinaka kichwata hawalla yachakuchun tayta mamakunami wasipi yachachina kanchik. Yupaychani. Ari, makiguta waktapaychi nacho, makiguta waktapaychi. Mashikuna, kay tukuylla hangaguka kichwa shimiguman yuyashpa kilkashkami kan. Kichwa shimiguka ima shinata kan. Shinaka wiwagukunawan chimpapurashpa riksichinakun nacho. Kichwa shimita anka. Wiwakuna shinami kangi. Kichwa apu shinamika mandatami hawata rikushpa kashpami kan tukuy pachami mushuk karishpa hat ya kaitina kan anka wiwakunapash kasashpa hatin kashpak munashpa kan may mandatami paypa kasakta kastapash mushuk yanami kan shinmika ushami kan tukuy pachakunapi apu shinami kausana kan. Paychani, ima shutita kanki? Sumak. Sumak nacho, sumak, yupaychani. A ver, hapipa imashigu. Eric Bacasela. Ari, Eric Bacasela. Cualquiera. Kunku shinami kanki. Kunku mana amuja wañuchun payka ñapash walkarishpa miranllami wawa kunampas paymanta kawsayta ushanmi wawakunapa nina kuyashka wiwa kumi kanki. Kichwa shimipas shinashatami kana kanki. Kichwa shimiku mamaku shinami kanki. Kichwa shimi wanka ñawpa pachamantami kay ashpa pachapi kawsachik. Manara wayra apamushka misikuna shamukillata shina sinchiyarishpa katinami kanchik mana wañushun
shunchi. Sumak mashi, yupaychanchi mashi Eric. Katishun, ña ishkay llami puchun nachu. Ari nachu, ¿me dejan harpis? Shamupay mashigo. Ari, kutin ña kilka katijura. Ashutiguta villa. Sania de la Torre. Pikiko shinami kangi. Pikita wañuchi grihu pika ñapashmi fawashpa kispichirin. Piki kakaypi chaypi fawashpami kanika yachan. Pikishina fawangapak munani. Kaishu chayshu. Mashikunapa shunguta rikchachishpa mishun. Shimi jar pipas pikishina kispirinami kanchik. Yupaychani mashigo. Ña puchukaypi shamupay mashigo. Happy pay llamay handapas. Mikuna shinami kanki. Pikita kaunyu. Ñapaspi pikita kaypi charipa pawashpami kanita yachay pikishina pawkapi munaymi kayshuk chayshun masikunapan shunkuta rikchachishpa mishu shimi piscina kispirinamika. Ña yupay chapanchi mashikuna. Ari, shinami sukta pura mashikuna nachu. Rimarka, kilka katirka, shuti kunata kilkarka, tulpurka, shinallata umawan yuyashpapash pugllarka kichwa shimipi. Yupay chapanchi mashikuna shinaka tiaripaychi ña hipaguman ñami ña kunanga ñami ña jurado kunaka ña kikinkunapa paktachishkata ashta alitami rikunajunachu. Yupay chanchi. Katipash kunanga kimsaniki categoría nachu. Ari masiykuna shinami katispa kagripanchi astawan ña kay misarikunata katispa kanakungapak. Ari ñami pachakuna haykata yalispa katispa kanaju shinaka convidapanchi kay categoría 3 nipan nachu. Ari chaypa kapikuna esta kapan kilkashka. Ari ñami maskamunajunachu shinapas chaykamanga nipanchi kay comisión ña kay tanajushka masikuna kay tortasta puksangapa. Ña cada comisión charipangichi responsable ta paikunawa tanajushpa ña kapangichi ispa convidapanchi nacho. Ari shinaka convidapanchi kay comisión chungana, comisión triquistrac, churro, comisión banquero paikuna ña kikunapa ñawpama rikunajukunawa tanajupangichi 12 en punto tami kallarisho chawpi puncha mi kallarisho nipanchi ña wakin pachakulla mi sakiripan shinaka ña chaypa kapangichi mashikuna comisión chunganapa kay shamupangichi mashikuna piñuta kapangichi listapi kay ruma shamupangichi ña rimarispa kanajungapa kallaringapa 12 en punto tami kallarisho campeonato de chungana mitiana kapan ari kaypi ña kati nikiwa katinkapan mashi Carmelita Yamberla maita kapan mas kanajupangaypi shinaka chaykamanga nipanchi kay chungana
ari kay misharikunami ñachiyashpa kagripanchik campeonato nipashunachu chaykunami pactarispa kan kay chungana sinaka chaypa kilkaringapapas ñasami kay chipashunchik nachu ari ña kay cupos limitados mikan apaykunapa kanachu campeonato kaymanta sinaka ña riqchishpa karipanka imashinata kaykuna pullarispa pukispa katintispa kanakan sinaka ña kay convidapanchi nachu convidapanchi kay pachapika ña kay categoría 3 kay misericonama kanajochon mashi Juret Maldonado Pucaramanda nachu ari Pucaramanda sinasata Coya Aguilar ari kay barrio Atahualpa Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Atahualpa Comanda Mashi Luz Rango San Carlos Manda sinata Mashi Pacha González Iluman Bajo Manda peconata convidapanchi ari kay ñawpagoma shamuspakachon kay categoría 3 kay pika Aragüina ari kay pika poema nacho poesía nacho ari leyendas ñawpa rimayta riksichina sinasata ñakutin kaway gotosho pues kawanaya kan kaway pika kay coplas amorfinos sugimagotapus chusco pura mikan paykunaka ari chusco pura mikan Juret Maldonado shuti kashnachukan Juret imagina pastakan Pucaramanda, Mashiñacuti Coya Aguilar, Kay Atahualpa Manda, Luz Rango y Kay San Carlos Manda, Shata Pacha González y Lumambajo Manda. Sinaka mashikuna. Kikinguna kal. Imata ta kikinga ruragrikungi? Nihuna Andina, Shinakashu Arawigu Minacho. Kikinga Imata Ruragringi? Nihuna Andina. Iskandi, ya. Kikinga Imata Ruragring. Shu Araweta Negrina Mama Kunaman. Ali Pacha, Uyangichi Mama Gukuna, Kaipika, Mishki Shunguta Karagring Nacho Mama Kunam. Imata Kikinga Ruragringi? Kichwa Shimita, Nyopama Pushagapukuna. Hatun napaita chayachipani, ñukaka shuk arawita manda kaparilipani. Ali pacha mashikuna rikishina chapu chapu yachaiguta mi riksichigrin nachu. Kasharishunchi mashikuna kishina iskandi purago ruragrinajo paikunawara kasharishun chaymanta kashina shamu pashushina orden benacho kasharishun. Nihuna o el discurso andino. Waikisha panilla, ati waikisha, ati panilla. Ñukanchik alpamama, pachamama, intiyaya, wañupika, ñukanchikpash wañushunmi. Chaymanta ñuka shunguta shina rikuriyana kanchik. Waikilla panilla, ati waikilla, ati panilla. Kamba yuyayka pachamamapi sisay shinakachun. Kamba shimikunaka tutamanda shuya shinakachun. Kamba purika hatun yaku shinakachun. Kamba muskuyka kuyllur shinakachun. Waikilla panilla, ati waikilla, ati panilla. Kamba shungupika fakchapa ushay kawsanchik. Kamba yuyaypika fakcha intipa achi punchayachu. Kamba ñawikunataka yachaykunapa ushay rikuriachu. Kamba yawarpika kundurpa amarupa urpipa pumapa ushaykuna purichu. Waikilla panilla, ati waikilla, ati panilla. Tukuylla munashkamanta kunan punlla pushakta rurashkanchik. Shinaka kamba llaktapa shungu yuyay muskuy apangi. Shinakashpaka ati waukilla, ati panilla.
Kamba llaqtataka ali shunguwan pushasha yuyangichu, ali makitacha charingi. Llaqtata ali sakichingaparka. Ali yachayta pushakpika kikinwan llaqtapa kikinwanmi kanga. Yupaychani. Ñuka shutimi kan Pacha González. Ñuka shutimi kan Luz Anrango. Yupay chapanchi mashigukuna. Shinaka shutiguta villapaychi. Ima shutita kapangi? Pacha González. Uyaparkangichi mashigukuna? Ari jurado mashigukuna. Pacha González kapanacho? Ñuka shutimi kan Luz Anrango. Ya, Luz Anrango. Shinaka katipashun kunanga. Hari wambragu anacho? Shamupay mashigu. Mashkuna alipunchata charipangichik. Ñuka shutimi kan Atik Maldonado y mamakunaman shugarawita rimapagrini uyapangichik. Ñuka mamagulla Arawi. Ñuka mamagulla, sumak mamagulla. Kikin mari kay pachaman pushamuarkangi. Chaymanta kushilla kawsani. Ñuka sumak mamagulla. Ñuka huyashka mamagulla. Kikin mari sumak ñandata rikuchishpa, sumak yuyaykunata, yachaykunata karashpa wiñachiwangi. Ñuka huyashka mamagulla. Ñuka mamagulla tukuy shunguwanmi kikinta huyani. Kikin mari maypi kashpapash sumak kawsayta karawangi. Maypi purihushpapash mana kungashachu. Huyayalla ñuka mamagulla yupaychani. Atik Maldonado. Ari Atik Maldonado. Yupaychanchi mashigu. Sumak pacha. Katipashu? Kay kichwa shimita ñawpama pushak apukuna hatunapayta chayachipani. Ñuka shutimi kan Coya Sisa Aguilar. Unidad Educativa Intercultural Bilingüe yachana wasita rikuchishpa kaypikani. Pauka Raimi. May hatun pachakamak, sumak pachamama. Hatun danapani pachataytakunata. Kay sisay pacha Raimipi. Iskandi pachataytakuna paktakan. Paukar killapi, sisay pacharaymi, wilkagyan, sumagyan. Pachamama, huyaylla sisakunata churahun. Sumak sisakunawan, alpamamata kushichinchik. Sisay pachami kan. Paukaraymi, kushilla tumarinawan, runakunapak nunata mayllanki. Sisay pacha, tukuyaknakunapi, runakunapa kawsayta, kutin sisayta yachachingi. Paukaraymi, inti tayta, pachamama pachaupita, hari yalingi. Sisay pachaka mingan, kapag intita, hanak shayak, urak shayak, puncha yachichun. Punjapas, tutapas, chay pachayatata charichun sakin. Chaskayachay hawa rikushpaka, mushuwata chayamuyta rikuchin. Kushihuna pachapimi kanchi. Mushuk yachayman, mushuk kawsayman chayangapa. Yupaychani. Sumak pacha mashigukuna. Chay karupisha uyanahukuna. Makiguan kumpangichi mashigukuna. Ari, makiguta waktapashunchi mashikuna. Tukuylla kaypi. Sumaklla ñukanchipa shimipi rimashpa riksichinahun. Hasta wampachaka sumak arawiykunata paktachinahun. Yupaychanchi mashikuna. Shinakashpa kaña kati categoriawan katingapa. Chaykuma ña kutitiarishpa ashakuta shuyapashunchi. Katipashun mashi Javier.
Ari masikuna shinaka ña puchu kaspa katishpa kana hupanchi kay picharinchi kay kate categoría ninchi nachu kay chuskunikipi Aragüina kay imash ñawpa rimaykuna takikuna kawaykuna chaykunata ña rikushpa kana hunkapa Kupidapanchik ari mashi segundo Aguilar Quispe kay barrio Atahualpanin ari chaykumanta chayllaktamanta nishun ari chayta Marco Picuasi Agualongo llaktamanta Mashi José Viñachi kay Peguchi llaktamanta paykunata convidapanchik kay ruma chayamushpakachun ña paykunawan katishpa kana hungapak mashigukuna shinaka ari kaypimi ña mashi María riqchishpa karihupan imata kaypi mashikunaka ña ruraspa kagrinajunachu ari kaypika poema pastian ñawpa rima y pastian kawaykuna pastian shinaka rikurinchi imatata paykuna ruraspa kagrinajunachu música shinaka ña kaypi karipanchi mashi María riqsipachu Ari, shinami katipanchi. Kayka ñami ña puchukay categoría kapan mashikuna. Ña chaymanta ka tortas puqllay yali pasunchik nacho. Ari, ñamanda ña villachinajupanchi tortas puqllay gupipash. Sumak pacha amauta yachaykunata chaskishpa mi kallarigrinchi. Y mamanda tak tortasta puqllashpa kawsanchi. Chayta yachajushkajipaka hasta jarilla puqllashpa chisapasunchi mashikuna. Shinaka. Ari, mashi segundo Aguilar, kikinga, imagutata rikuchikripangi mashi. Yupaychani mashikuna kay kichwa simita hatun yachishpa, cosmovisión da hatun yachishpa kaypi tukuy ruraykunata rurashkamanda. Kay ñawpa utabalupimi Atahualpa musukashpa purijurka pichka patsa wata washa. Chaypimi caja markaman ringapaka hatun agnakunata rurashpa kashna chakanakunawan rurashpa ruranajurka chay pichkapata wata washa imashna Atahualpa pay hintikunawan runakunawan kapaqkunawan kuragakunawan rurashkakunata rikuchishpa kaparigrijupani Sumak pacha mashikunash kuy shinaka yachajugrinchi kunan imata kuraka kan nacho o curasa nishpa rikunchi San Rafaelpi. Ari, katipika mashi viña, a ver. José segundo Viñachi, mashigo, kikinga, imata ta rikuchigrihupan. Ali punchakuta charipachi tukuylla mashikuna nacho. Ari ñuka peguchi llaktamanta champani shu coleccionista kani nacho kay Ayapuru tukuta tandachik kay ukunata apamupaskani. Y rikupangichi chimacha shaguta kungapi warkurinakunata nacho shinasta Ayapurutupi shinashka chishnakunata sarchisus kontay mashinapani tarpuspay macharipani kay purutumanta y kaypi ñukata riqsiwan ashtawanpachaka shu Arawipi nacho Arawi kilkanmi kapani kunan kay punchaka Arawipi kana yanapashpa yanapagaripani shu ñukanchik kawsaymanta nacho shu leyenda o shu ñukanchik kawsay cuento ninchi nacho ñuka kawsapashkani imasha tostasgata viñachishpa mikushka chaykunamanta rimagripani Sumak mashigo yupay chapani katipi mashi Marcos Pirugachi picuasi kikinga sumak takita tukuykunaman karagripangi ima takiguta kapan Ali punjaguta charupaychi mashikuna ñuka kantagripani Denver nishkata chayta yupay chapani shinaka mashi juradokuna uyapangichi kallaripanchi mashi Marco Picuasi ari pistata churapay mashi Javier
Patayta kunata tukuy puncha kasungi kambalado masa kichu pay kunata huyangi ñukuchilla manda kay kunata mi munashkani wañu juras kama kay kunata mi kandani kaywa mi kausani kaywa mi purini maypushayas papas yumatami kuyuchini uramanda hawama kaynalla mi shinana yachachisha ñuka qimashpami nasamana kasitya hupika ni mana kuyurinchu kambash ni ali changi na ali yarinchu tukuy hintikuna kampanapish hichunga nali yachas papas wagrash nami rikuangi matarima pipa yupayagu yajunilla washarima pipa ñuka yanda purinilla y matarikush papas yupayami yalinilla nakushikash papas cada puncha si junilla kausay así ni mana faltanju uras kapurin mini pita nashuyanchu riku yali yaki kaina balin ama waka huchu kala wambra manabal kausay así ni mana faltanju uras kapurin mini pita nashuyanchu riku yali yaki kaina balin ama waka huchu kala wambra manabal tupuya wambra kuna alita yuyarish paña pama katishunchi alikusaita maskashunchi ama ushamarikush pay matapa llama yakirishpa aliendot gatishpa aliko sayma chayangapa muna hunchi ali yuyayta churangapa chayamunchi amari paychu ama maskaychu ñukanchik mayta sakingapa muna hunchi ya China llami kayka, kamba manjay kayka, hipa puncha kama kashnaruna llami tianga, chashna mi alinga ñuka ñami rikurkani, amsayanga kama ñangunapi purirkani, ya chahurkani, ni pita manjangapa, pipa puncha maskap ñuka mana kalpangapa, kampiñanda purinilla, kasi kayta sakingilla, maskangilla, musulkata karapika hapingilla, aliura tuta manda kaytu nomi rikcharini, kam ñukami kuna kaykunata mi kapsakini, kami kosay pakabayay pakaumandi, kataringichi kanda mi ñangunapika, tukuy puncha kaya kausay así ni mana faltanju uras kapurin mini pita na shuyanju riku yali yaki kaina balin ama waka huchu hala wambra mana bali bye. Suma pacha makiko tawagta pasunchi mashikuna. A ver, chayma makiko kunata magtas pakumba paichi mashikuna. Mana uyaring. Ari suma mashikuna yupay chapanchi alipacha katipashun kunanga mashi segundo Aguilar shinaka kikimbaña. A ver, ari shina pasunchi. Ari Kaitaka. Kai hatun kichwa shimikunata ama chingachu pushak mashikunata hatunta napapani pich kapata wataka atawalpawan yaupa otawalupi kasnami yaliskan hatun pachakamaj sumak pachamama yupaychani iskandi ñukanchiwan pakta kashkamanta kay hatun kuraka raymipi otawalu llaqta shunguta hatunda paskashpa chaskinchi Atahualpa kay Otavalu llaqtapi viñarkanki kay Otavalu llaqtapa wakakunapi yachahurkanki Otavalu llaqtapa mawtakunawan hatun kuraka tukurkanki kunankari tawanti suyupaq hatun inka kanki Atahualpa kunan punchamantami kanpaq shutipi hatun kuraga raymita Otavalu llaqtapi rurashpa kawsagrinchi Atahualpa Pachakama kamba hatun nina shinchita karapay Pachamama kamba hatun shinchita Atahualpaman karapay tawantin suyutak sumak kawsayman pushachu Atahualpa tukuy muyunti runakunapan ñawpaqpi kuri llawtuta kanpagumapi churachinchi kunanga sumak yachayta charinki kunanga hatun shinchita charinki tawantin suyuta pushangapaq ñukanchik kawsay ñukanchik shimi ñukanchik churajuna sisajunmi shinapash Atahualpa mana kahamarkamanga richu munanchichu tukuylla tawantin suyupa mawtakunami mana ali muskuyta
Kampa usay tukurinmi nin. Yawarkuna, wañuykuna, wakaykunami rikurinaku nin. Kampa usayta kichurinmi ninakuni. Atahualpa, kapakinka, kajamarkamanga amagichu, ama tuparirichu, wayra pamushka mishukunawanga. Yupaychani. Ari mashikuna sumak pacha makikuta waqta pashkunachu ari sumak pacha arawiykunami chaywan yachay hunda arawiykunami kapan katipashunchi kaypika ña puchu kaypi kapanchi kay ña categoría puchu kay categoriawan Mashi José Segundo Viñachi kikimba ñawpa rimaykuta uyachipi Yupaychani ama waka huichu wambra mana bali shina nachu kapan Yupaychani ali punja utacha ripaychite tekuna ñukami kapani Arawi kilkan nachu escritor y poeta quichua cheka kay kunan kay gupika mana ñuka Arawi ukunawa rikuchiripani ñuka kawsaykuta nachu ñukanchik kawsaymanta cuento leyenda nichichaywan kunan ñukami taytawan abuelo ruku taytawan tía abuelitawan viñaparkani chaymi shu wambramanta ñuka kay aya purutukutaka tandachispa pukllashpa picha chunga sukta watata charipani ñuka charishkasha chari chay watakunaymaka shu kanchis watata pusa watatayma chayka wasi ñawpakupik tafiaku tiyarkana chuchi tafiapi kay aya purutu ña viñan sumaksha fukuhurka ñuka yaya taytakunaka tabakunduma kay ambikunaman purinkarían paykunaka chaymanta ñukataka ña kutashpa yanun ya chawpi punchaypika suyanki ninkarían ña chuchukakuta kutashpa chikukuta ima chuchukata kutashpa suyakuni ñukaka wasipika chay watakunaka ñukanchika ama chawpi puncha mikunataka 15 pachakunata nachu 15 pacha chusku pacha las 3 4 de la tarde cuánta almurzankarinchi y chay tiempo kunaka tiankarin shansta murukachi nachu killu murukachi yura murukachi chayka imata ñuka rukutaytakuna shamupika ñuka ña yanushkalla suyakuni chuchukakuta yanukpika imatata kumbachisha yuyu puru tu illan japasku illan shina illalpi kankaka chaypi aya purutata tostasta rikurkani chayka abuelito nini nachu hatu taytiko nachu tostas kujayasha tiashkaka chaypi purutuka nachu apamushalla nini ari hawapacha ninchi nachu tayta Dios karashka murugullatami nin chika ankaka wambra na chaymantaka rini tantachini shu tazakupi taza hundata apamuni tostastaka shinashpa ña kinsandi justishpa ña llutishpacha ña chuchukawuka ña timbujupika churanchillan kumbachinakuta ña mikunawraska tiyarinchi kinsandi mikushpa tiyarinchi ñavi rikurishkakuna nimata nanarinchichu hasta tani imashacharikakpi yanka ñavi rikurishkalla mikunakunchi shinapillata ñuka rukutaytikuka ña niwanka imata kachichunali karka imata tani chuchukawuka llushkakani no sé nene na ima nkape shinatashta ña kalta ya rikuneninka nka tía abuelitapas chay ña ñuka rukutaytiku kucharawan chay tostaskutasha akllashpaka shimipi churan shina shimipi churapika chay tostasmi tani kashka kunapi yachakpika tawrishna nachu tawrishna chayka imatata sharinga kay aya purutu tostas chaykumi shina kashkaninga chaypi sakinchik yarkaytapas sakishpa sakina urmanga tani tawri nara mayshka tawritaka napipas mikuyashanchichu nachu shina layallata wakin tostaskuna wakin aya purutukunaka warantapi tarirkani chaykunallata mikunakuna tiyashka shuk variedad ninchik nachu chashnakunaka mikunapi churashpa mikunakuna kuti kay llaktaman kanchik kay tostaskuta riqsinchik chaykunaka tani kapan haya kan yanka tawriwanka napande shina chayka tawritashallata yanushpa 15 puncha chusku puncha maña mayllashpa mikuyta ushapanchik kunan kanchik kay aya purutukuta kay llaktamanta kuntaka kaykutami villachipashkani ñukanchik kawsaymanta nachu ñukanchik shuk anécdota ninchik shina y shinallata ñuka kaykupi charipani nachu coleccionista kapani kaykumi wawakunapa yachachik wasikunapa shuk colección de tostaskuta charipani nachu mayka ayllukuna pikuna riqsik shutita charipani nachu chaykukunata shinapani y kaypi rikuwankichichu shuk tal vez DJ aydawankichichu shuk música de estrictizo ya transiakullami kaykupi charipani nachu na hulpitaka llukchikripanichu kishpichiwankichi nachu kaykupi charipani rikuwankichichu tostaswan nachu aya purutuwan shinashka aya purutuwan shinashkakunata kaykukuna ñukanchipaka llankaypas tukuna ñukanchipaka shinallata rinripi churarinawkunata kayku shina
kunga pichuralina uguanta shinita usapanchik ñukanchik kay aya purutuwan tustawanchu chay uguanta shinapani kayguta chaskishkamanta kaymanta chaskishkamanta y tukuylla kayma shamushkunatashta yupaychapani ña kay pakatiku ña convidapan tustaskuta puksay kallaringapanachu payki taytakuna. Masikuna sinami ña puchukaspa kanajupanchik kay sumak misarikunata ña kay pachakunapi ruraspa